Assalamu alaikum туғандар. Сіздермен базарға бар туғандар. Бүгін қарды көртасыңар жауатат Южный Сахалин шарындабыз. Челлендж қылайлап шештік туғандар. Мына Кореяларда бір күнде $100-200 іштейткен. Сахалинда қанша іштесе болатында бір күнде таксилерден сыртқары мынандай жөн адам құрық. Шөндігінде 100 рубльмен шығып бір күнде қанша сом іштесең болады. Шонда видео қыласыз туғандар. Видеоны ақырына шейін көріп, лайктарды басып қойыңыздар. Şu videoga bir 3000 like çoğultaylı. Anda mesela başladık. Soğuk körtasınlar. Mına tuğanlar, şu yere geldik. Şu yerde de 2 saat cumuş 3000'ge. Mına Sakhalin'ge birinci gelgenler için. Emetsengер болады. Mına Южный Сахалин tuğanlar горневоздуктабыз. Sakhalin'in en emecerleri. Mına. Sakhalin'ge kelip cumuş işteyim degenderge de. Onunla birinci gelip hiç kimden mınдай qarz bolbosun. Dokumentler bitirip alış için şunday жұмыштар бар. Qanday qilib tağışlarını, emetişlerini көрсөтөлөм туғандар. Мына жерде мына. Азыр ол жерге семон туш керек. Ол жерде адамдар лыжа учуп жүрөт. Мына туғандар. Мындай чукур эмелер. Мындай темелеме койгон. Тротуарга мына жер аз кар бил көрүнбөй атат. Шуга семон туш керек. Семон келсе туғандар куябыз. Кетебиз. Сахалинде bir күндө канча миң иштей алабыз туғандар. Köpten beri soğuk boldatdı. Soğukta gitti. Bugün 22 dekabr. Olup al tuğanlarına. Şul yer. Bundan polnu emeler. Lыж uçkan keledi. Şul yerde. Lыжный eme. Şu mına migrant oldum yaşımdan. Orada ketpeydi başımdan dep. Sakhalin'ge kelem degenler. Hazır plus 4 gradus. Sakhalin'de öz negizi kırgızlardan köpü aylık ofisialдуу işlerde işleşet bilesiңер. Dokumentke oңойраак болуш үчүн. Ham onday bir gün 2 gün kalıp выходной болот, выходнойда айла барынча иштеп алыш керек. Бүгүн канча сом иштейбиз билбейм. Пока 3000 эс тугандар. Кечке чейин дагы барып эметип карап турабыз. Көрсөтүп беребиз тугандар. Bir gün Sakhalin'de bir gün migranттын bir günü. Мына тугандар. Semon kelет, Semon'u kütüp turabız. Mol жерде жашайт экен бул жерде. Өзбекстанда, Кыргызстандык балдар тугандар. Бул жерде жумуш иштешет экен. Мына көрүнүп атабы? Сиз кайсыл жерден көрүп атасыңар тугандар? Жазып коюңуздар. Сахалин кайсыл жеринен. Мен бул просто обычный өзүм үчүн бир видео кылдым тугандар. Лайк басканды унутпаңыздар. Мына машиналар арты менен кетип жатат. Сахалин или Дальний Востоктогу Средний Азия десек de olur tuğanlar. O yerde Özbek, Kırgız, Tacik, Kekirtek'ten el köp. Bu buratta Özbekistan. Özbekistan kaysıl yerden? Qashqadaryo. Qashqadaryo'nun kaysıl yerden? Chiroqchidan. Chiroqchi degan yerden ekan. Qanchadan beri Sakhalin'desiңер? Men Sakhalinda ancha demay Sakhalin. Sakhalinning nimasi yoqdi birat? Sakhalinda mosh chiroyli shaharlar yoqdi-da. Chiroyli joylar mana. Aqchasi, puli? Normalni. O ham normalniy deydi. $1,500. Chiqotamiz, ha? $1,500 deb salabız deydi tuğanlar. Şul yerde işleşetken. Bizden bugün bir günde kança som iştey alabız görөбүz hem. Bul жерден иштеп, dağın başka jagına, dağın başka jerinden de görөбүz. Bir gün выходнойда Sakhalin'de kança som iştesek bolot. Mына кышты убактында hem жумуш азыраак билесиңер. Болгонча аракет кылып таап көрөбүz. Mына Lыжный курорт. Mana yer kinoteatr bo'ladi bu yer. Ha, mына yer kinoteatr bo'lar ekan. Ha, kinoteatr bo'ladi. Mana bu yerda monitor qo'yiladi, mana bu katta monitor o'rnatiladi bu yerga. Ha, mına yerga cho'ng monitor qo'yilib kinoteatr bo'lar ekan Gornevozduqda. Gornevozduq. Hem bu Gornevozduq Sakhalin'da hem ko'p bilet eng eme jeri da mындай turistik. Ha. Azıldılarında tartib ko'rsatib berasiz tuğanlar. Kanalga qatta like'larni basib turingizlar. Mına tuğanlar, obed bo'lib qoldi. Obedga samsal kelib tur. Короче, жирный. Ha, buni brat bo'lsa O'zbekistonga Samarqandga kelib nima qilam deydi. Xudo xohlasa boshqa nima qilamiz inshaalloh. Keldi birga. Assalomu alaykum. O'zbek Andijondanmi dedingizmi? Qashqadaryo. Qashqadaryodan, Qashqadaryodan akamiz. Atingiz kim bo'ladi ekan? Shermamat. Shermamat aka. Nima qilyapsiz? Video. Video? Ha, demak, Qashqadaryoda kimga salom deb berasiz ekan? Hammaga, musulmonlarga, hammaga salom. Moshakamiz mashadan жаңы келген баяғылар, балдар баяғылар осы ішке
çıga beresiňiz Sakalynda işletip, maş iş berip, mundayça aytkanda musulmonlarga yardam berip gelýär. Akıldan Allah kelgen razı şeyni bir-birimizge yordam kılıç kerakki. Rahmat eke. Togandar jumuş kança kelip, lyj uçup ketetram boldy has. Eldep onday bolap. Zimni kurort dep koýat toganda. Şunday boltat jumuş bugün. Togandar jumuşdy bütdük. Saat 2-3 bolup kaldı. 1 saat daha jumuşda aýtdym ele. Sakalynda görünýär bolsa şu ara tagynda. Yok, dağın başka jumuş var togandar. Kara az işlep görüyoruz. Bir günde kançam işley alat ekenbiz. Sakalynda. Sizler kaysıl жерден görüyorsunuz? Kaysıl jerde kançam işleseňer bolat bir günde. Tipa haltora katары. Kışında. Жазында köp koy. Bul jerde Sakalynda Japondordan tazalagan adamlar esteligi görüldi. Togandar. Şunday. Togandar bugün günü keçki jumuşka ketdi az. Buyursa kançom tapsa bolat munda abışına kelgen migrantlar üçün. Az ýene var, ýene hem görsetebiz. Hakyrky jumuş bütüşýärine az kaldı. Bugün 5,5-6 min ýesek. Utka, ördekden marina atıp togandar. Öyle et, na konteyner. Togandar, konteyner bütdü. Kırgızstan alga deçi. Silen. Şunda togandar. Bugünkü jumuşda boldu. Bütdü. Uca kaçıl jer eken Sakalynda görüldü. Vokzalyndan Aslan Sagana var, Samsan Jeyli.